اردش یک جبویرین خوزایی ین که هری زیده باندور لجیان امروان دکیه. جبرکو زیده باندور لجیان امروان کریه و هرتم وکی خطره که کجر درکتیه همبری مروان جبری ده هول دایه که وی بویرا خوزایی تبگیهیجن. در حقیقی ده هنک بیرو باوری درکت نهوله. اف باوری لگور چاندان و سردمان دو گوهرن. ده میتولوژیا گلک قومان ده دربار اردهجه ده چیروکات نگوتن. به پیشکتنا مروواهی را جدمک شون و لگور سردم خباتین زانستی هات نکرن. هول هاتیه داین که اف بویر باوی کی زانستی بیراوه کرن لهمبری وی تدبیر بین ورگرتن. لورا اردهج وکی خطره که هرتم دبیر و هشه مرووانده بویه صدام مرنین کومی هلوشینا باجاران و دیکچونا شارستانیان. بوان تایبتین خوشی باندورکه گرنگ لدیروکا مروواهی کریه. مروف لهمبری اردهجه هرتم بیچاره بونه. هزا مروفان اکو اردهجه آستنگ بکن تو نبویه و هیناجی تونهیه. لورا مروف هیناجی نزانن که ده کنگه الکو داره بیگ بی. جبر ویجی تشتاکو ده دست مروفان ددمینه خو پاراستنه. انگل گوری اردهجه تشدایینا جیانا خویه. به تدبیران کمکرنا باندورا وی یال جیانیه. کامش نزیک ولی بنیرن. گلو اردهش چیه؟ بنگهین وی چنه؟ چاوا بیکتی؟ هری زیده لکی جان قادن جهان بیکتین. کی جان جورین اردهجه هنه؟ زانستا اردهجه به چرم جوله؟ کاری خواه چاوا دکه؟ اردهجه چاوا دبیوه؟ مروف لگل اردهجه چاوا دکارن جیان خواه بدومینن. جبو زرارین مزن نبینن مروف دکارن چه بکن و چاوا تفدیران بگرن. اردهج انجام لفو تفگرا توقع جهانه یابناوه لیتوسفریه. کوره جهانه جسه توقعان پیکته. کوره ناووکی مانتو و لیتوسفر. ناوه لیتوسفر یدن کوره گورینه. توقع کو جهان سره دومه. توقع بناوه مانتو زیده نرمه و لیتوسفر جی لسروه توقع دسکنه. لیتوسفر پرچه یکی بتنه یه هفگرتینینه. لگلک جهنویش کستکنه. انگو لیتوسفر جلوحین تکتونیک این جدا بیکتی. لگل 12 لوحین تکتونیک این مزن و سرکه به دهان لوحین بچوک جهنه. او لوحه بشکستکان جهو جدا دبن. لوحین مزن اون. لوحه پاسیفیکی. لوحه باکوری امریکایی. لوحه اوراسیایی. لوحه آفریقیایی. لوحه انتارکتیکایی. لوحه هندستان و استرالیایی. لوحه باشور امریکایی. لوحه سومالیه. لوحه نازجایی. لوحه دریای فلیپینی. لوحه عربستانی و لوحه کرایبان. بجاهی جهانی بری پارزمینه که یک گرتی یابناوه پانگوا بو. جبر تفگرین نوحه ناوبوری هر کوچو بشنوی پارزمینه جهو دور کتن و نقشه جهانی یا ایروین در کتوله. لیلو تفگر لوحیان ابداوی نبویه و هر ددومه. اف لوحه لهنک جهان هف دحف ددن. لهنک جهان لهف سوار دبن. انگو لوحه در تیسر و یادنه دکه و بنی و دناف بشا مانتوی ده دحاله. لهنک جهان جی لوحه جهف دور دکوین.
دماکو لوحه هف دحف ددن لهف سوار دبن آنجش هف دور دکبن انرژیک در تهولی. اشتاکو عرده دهجینه و امجیرت بیجن عردهش پیلیم وی انرژیه ینکو دگهیجن روی عرده نه. جبرکو عرد دهجه لروی عرده جی گوهرین بیکتین. کرتو کرمانجی عردهج انجام تفگرین لوحین تکتونیکن. عردهج وکی سه جوریان تین دابش کرن. عردهجین تکتونیک، عردهجین تقینین جایین آگری و عردهجین حرفینه آنکو چولبونه. وکو مگود عردهجین تکتونیک جبر تفگرین لوحین تکتونیک بیکتین. عردهجین جایین آگرین جی جبر هیزا تقیناوان جایان بیکتین. لپیک هاتنا جایین آگرین جی انجام آوان تفگرین تکتونیکه. ماگما دشکستکین نافبرا لوحیان ده در روی عرده و جایین آگرین ووسا پیکتین. دبن عرده ده جارنان هن والاهی پیکتین. دماکو او والاهی حتی استکی مزن دبن بشا سروان ده حرفه دشکی و چال دبه. او حرفین آن شکستن جی دبن صدما عرده جی. لیدوی مروف لور بحثا جوره کدن ای عرده جان بکه. عرده جین کو به دست مروفان آنجی وکی انجام کار و خباتین وان پیکتین. دماکو معدن جبن عرده تین درخستن کانین وان دبنا والاهین مزن و بدمیر دهرفن و دبن صدما عرده جی. دیسا تیزانین کود بن عرده ده جربه نوکلیر تینه کرن و اف جربه جی دبن صدما عرده جان. اف هر دو جورین عرده جان نخوزایینه و انجاما کرنین مروانن. لگور تخمینان هر سال لجیانه نیزی 500,000 عردهش بیکتین. لجیان عردهج هری زیده لهریما پاسیفیکه پیکتین. لگور تخمینان جسادی هشته عردهجان الوی هریمی پیکتین و اف هریم وکی خلقا آگرین تیب ناف کرن. دیسا جسادی هفته چیاین آگرین اینکو هینا چالاکن لسر وی خاکینه. شکستکا کو جشیلی دست پیدکه بر و بر روژاوای خراخ امریکای باشور ددومه. امریکای ناوین دگره نافخواه. لقراخین روژاوایین امریکای باکور جی ددومه حتی آلاسکای دچه. جوی داره برب باشور داد که و ژاپنیا، فیلیپین، گینیانو و گراوین باشور پاسیفیک و زیلاندایانو. به کرتاسی پارزمینین آسیا و امریکای دبن باندورا ویش کستکی دنه. پشتی پاسیفیک شکستکا هری مزن آکوب ناوی آلپ و هیمالایان تیزانینه. اف شکستک جه اندونیزیای دست بیده که برو بری چیاین هیمالایان ددومه ده ایران و کردستانی را در باز دبه. دگهیجه دریای اسپی و جوی دریجی دچه دگهیجه چیاین آلپی ین لأوروپایی. عردهشین کل کردستان پیکتین انجاما وی شکستکی و ملینوی ین بچوکن. شکستکین دنجی مروف دکاره جنخشین جهانی ین عردهجه ببینه. بشا زانستی یاکو عردهجه ود کوله سیسمولوژی آنکو عردهجزانیه. سیسمولوژی جوه کلاندنا آوای بیکاتنا عردهجه آلاب و آمورین کو تینب کارانین انجامین عردهجان و زرارین کو بیکتینن ریباز و تدبیرین جبو کم کرنا زراران بیکتی. او همو قادا زانستا بناوی سیسمولوژی بیکتینن. چند تیگهین تیکلداری سیسمولوژی ین سرکه اون. شکستک آنکو فای شکستن آنجی درزینین کو اجبر تفگرین لوحیان بیکتین. ناوندا هندر هیپوسنتر دبن عرده ده جه کو عردهش بیکتی. جه کو شکستک بیکتیه. وک خالا ناونده دیب ناف کرن. ناوندا دروه اپیسنتر لروی عرده جه هری نیزی ناونده یه.
مرۆڤ دikare bibêje cihê ku erdhej dide dere. Kurahiya navendê, dûrbûna navendê ya ji rûyê erdê ye. Pêş erdhej, erdhejên biçûk ên ku beriya erdhejên mezin pêk tên. Baş erdhej, erdhejên ku piştî erdhejên mezin pêk tên. Tundiya magnîtûd, pîvana tundiya erdhejê ya ku li rûyê erdê tê hîskirine. Pêlên esê, secondary wave, pêlên ku ji xala navendê rasterast dertên rûyê erdê ne. Hilweşîn û guherînên li rûyê erdê ji ber van pêlan pêk tên. Pêlên piyê, primary wave, pêlên ku pêşiyê digihîjin rûyê erdê ne. Lê li gor rûyê erdê berwarkî belav dibin. Taybetiyeke wan a hilweşandinê tune ye. Paleosismolojî ve kolandina şopên erdhejên berê ye. Ew tê dayîn ku ji wan şopan agahiyên derbarê erdhejan de bêne berhevkirin. Sîsmolojî, erdhej zanî, wek beşeke zanistê ya nû ye. Xebatên zanistî yên ku bûne bingeha zanînên îroyîn piştî salên 1700 dest pê kirine. Gav bi gav pêşveçûne û gêştina asta îroyîn. Lê mirov dikare bibêje ku bingeha van xebatan kevintir e. Lewra erdhejan hertim bandor li jiyana mirovan kiriye û mirovan jî hewl daye ku vê diyardeya xwezayî têbigîjin. Ji ber vê yekê jî nedûrî aqilan e ku xebatên têkildarî erdhejê xwediyê rabirdûyeke kevintir bin. Amûra ku ji bo tespîtkirina berê pêlên erdhejê hatiye çêkirin, ah ku tê zanîn li Çînê piştî zayînê di sala 1902 de hatiye çêkirin. Agahiyên herî kevin jî ji beriya zayînê ji salên 1808 mane. Ji bo ku tevgerên erdê bêne şopandin û tomarkirin, hinek sensör têne bikaranîn ku ji wan re jî sîsmometre tê gotin. Ev sensör li derên cuda têne bicihkirin û agahî têne berhevkirin. Di mijara alav û amûran de bala mirovan li ser amûrên ku dê ji pêş ve bikaribin dema erdhejê tespît bikine. Lê heta niha pergaleke wisa nehatiye afirandin. Hêza enerjiya ku di dema erdhejê de dertê holê wekî magnîtûd tê binavkirin. Ji bo pîvandina vê hêzê jî pîvanga Richter tê bikaranîn. Lê ev pîvang ne amûreke, ew formûleke matematîkê ye. Ji aliyê zanyarê Emerîkî Charles Francis Richter ve di sala 1935 de hatiye afirandin. Li gor baweriya zanyaran nepêkane ku li gor vê pîvangê tundiya erdhejekê ji neh xal pêncan mezintir be. Ji derveyî pîvanga Richterê pîvang û formûlasyonên wekî din jî hene. Li gor agahiyên ku ji aliyê hinek çavkaniyan ve hatine tomarkirin, hinek erdhejên mezin ên ku di pêvajoya dîrokê de pêk hatine evin. Girît, piştî zayînê di 365 de pêk hatiye û li gor taxmînan 5000 kes mirine. Antakya di 526 de pêk hatiye, 250 kesan jiyana xwe ji dest daye. Damgan, Êran di sala 856 de pêk hatiye, 200,000 kes mirine. Misra Jorîn di sala 1201 de pêk hatiye. Tê gotin ku milyonek mirov mirine. Lê ku mirov li rewşa gelheyê ya wê demê bifikire, ev hejmar dûrî aqilan dixuye. Şançî, Çîn di sala 1556 de pêk hatiye. 830 kesan jiyana xwe ji dest daye. Kalkuta, Hindistan di sala 1737 de pêk hatiye. 300,000 kesî jiyana xwe ji dest daye. Gansu, Çîn di sala 1920 de pêk hatiye. Pleya tundiya wê 8 xal 5 bûye û 200,000 kesan jiyana xwe ji dest daye. Tokyo, Japonya di sala 1923 de pêk hatiye. Pleya tundiya wê 8 xal 3 bûye û 99,000 kesan jiyana xwe ji dest dane. Erzingan, Kurdistan di sala 1939 de pêk hatiye. Pleya tundiya wê 8 xal 0 bûye,
و 33,000 کەسان ژیانە خۆش دەستدایە. زرارك و عردهج دده به تنه الگور پلیا تندیه پیک نایه. هنک هیمانین دن این وکی زیدبونا گل هیه چاوانی آواهیان و هر وکی دنجی باندوره لیدکن. لگور پیوانگا رکتر چند عردهجین هری مزن انکو راست هاتنه پیواندن و وکلاندن اون. شیلی ده سال 1960 ده پیک هاتیه. پیشیه پلیا تندیاوی وکی 8 خال 6 هاتیه دیار کرن. لیلگور لیکولینین کو پاشه هات نکرن درکت یهو لیکو تندیاوی 9 خال 5 بویه. سوماترا، اندونزیا، ده 24 برفانبارا 2004 ده پیک هات. پلیا تندیا پیشیه وکی 9 خال 5 هات دیار کرن و پاشه وکی 9 خال 0 هات سر راست کرن. ده گوتن کو وی عردهجه بقاسی سانتیمکی جهان جهوی لقاندیه. پراینس ویلیام ساوند، آلاسکا، ده 27 آدارا 1964 ده پیک هاتیه. پلیا تندیه وکی 9 خال 2 هاتیه پیواندن. ژاپنیا 11 آدارا 2011 پیک هات. پلیا تندیاوی وکی 9 خال 0 هاتیه پیواندن. تسونامیا کو پشتی وی عردهجه رابو تواهی جیهانی ده تلویزیونان ده با آواهی که زندی تماشا کر. و تسونامیه لسانترالا نوکلیاریا فوکوشیمای جیدا و بو صدما کارساتک نوکلیار جی. مجارك دن اكو راست راست بعردهجه و گریداییه و وک انجام هاوی در تهولوژی تسونامیه. تسونامی ده انجام عردهجین دبن زریایه و دریایان ده پیکتین. پیلین تسونامیه لقادک برفره بلاف دبن. دکارن جه قراخه که بگیجن قراخه دن از زریایان. پیل به 10 مترویان بلند دبن. پیلین کو بلنداهی هاوان دگیجه سه 40 متریان جیهنه. اف پیل کو بگیجن بجاهیه زرارک پرمزن ددن جیانا مروان. تسونامیا کو ده انجام عردهجا سال 2004 از سوماترای ده پیک هاتیه و وکی تسونامیا زریایا هنده یا 2004 دیب ناف کرن گهشتیا پراوین 14 ولاتان و بوی صدما مرن آنجی وندابونا 203,000 کسان. لگور آگاهین هی جساده هشته تسونامیان لحریما پاسیفیک پیکتین. آگاهین درباره تسونامیان ده این هری کون جسردما یونانیان و مانه. دیروکناسیب نابه توکیدیدیس بریا زاینه ده سالن 400 ده بحثاوی دیارده و تیکیلیاوی یا به اردهجم بن دریایان رکریه. دی سال گورکو دیروکناس رومایی آمیانوس مارسلینوس رادگینه پشتی زاینه ده سالا 356 ده لاسکندریه تسونامی رابویه و باجار هلوشاندیه. نقاشین درباره تسونامیان ده جوی دمیوه دومن. تسونامین هری مزن انکو حتان ها هاتنه تومار کرن اون. تسونامیا عردهجا شیلیه یا سال 1960. تسونامیا عردهجا آلاسکایه یا سال 1964. تسونامیا زریایا هنده یا 2004 سوماترا. تسونامیا توهوکویا ژاپنیا سال 2011. تسونامی بدو آوایان زراری ددن در دوره. یک دماکو دین پر بشد البجاهیت کبن و 40 پیشیوان هبه هلدوشینن. یا دویمین دماکو پیل باش و ودکشنجی چت که و بروان بخورد بن.
ji bo haydarkirina mirovan aş tsunamiyan hinek nîşan û pergalên şiyarkirinê têne bikaranîn. Pergala şiyarkirinê ya Herêma Pasîfîkê li Honoluluya Hawaneeyê ye. Japonyayê jî li qeraxên deryayê ji bo şkênandina pêlên tsunamiyan dîwarên ku bilindahiya wan digihîje 12 metroyan ava kirine. Dîsa ji bo vekişîna pêlên tsunamiyan kanalên cuda çêkirine. Lê ev bergirî di tsunamiya sala 2011 de bi kêr nehatine. Di cîhanê cihên ku herî zêde erdhej lê pêk tên, di heman demê de cihên ku mirov zêdetir lê dijînin. Ji bo xweparastina erdhejan jî tedbîr û bergirî divên û ev jî karê endeziyariya erdhejê ye. Wek ku tê zanîn di erdhejan de ji ber hejînê gelek avahî, rê, pir, bendav, santralên enerjiyê, qadên pîşesaziyê û her wekî din hildiweşin. Endeziyariya erdhejê ji bo ku ev hilweşîn pêk neyên li rê û rêbazên nû digere. Beşa endeziyariyê ya ku çawaniya erdhejan vedikole xetereyan destnîşan dike û ji bo bergirtinan sûdê ji zanistên din werdigire ye. Ji bo berxwedêriya avahiyan alhemberî erdhejê ji pêvajoya sêwirandina avahiyan bigire heta kereseyên ku têne bikaranîn divê hemû kar li gor pîvanan bên kirin. Japonya li tevahiya cîhanê ji bo vê yekê wekî mînak tê nîşandan. Ya rast, îro her çiqas endeziyariyeke bi navê endeziyariya erdhejê derket be holê û di vê qadê de xebatên xwe bimeşîne jî, parastina civakan a ji erdhejê bi tenê nekarê qadeke zanyariyê ye. Ji bo ku erdhej nebine sedema karesatên mezin, divê hişmendiya rêvebirina civakê biguhere. Divê hemû sazî û dezgeh karên xwe li gor pîvanan û li gor berjewendiyên civakê bimeşînin. Mijareke din a têkildarî erdhejê jî nêzîkahiya sermayeyê ye. Wek hemû bûyerên xwezayî û civakî dixwaze ji erdhejê jî di asta herî jor de sûdê wergire. Ji bo vê yekê jî destdirêjî derfetên civakê yên aboriyê dike. Mînaka vê yekê ya herî berbiçav jî pereyên ku dibin navê sîgortayên erdhejê de têne berhevkirinin. Ew pereyên ku dibin vî navî de têne tomarkirin, dişûna ku ji bo bergiriyên erdhejê bêne xerçkirin de bi armancên cuda têne bikaranîn. Pergala bankayan a xwînmij hinekî din tê xurtkirin. Fonên erdhejê dibin mijara gendelî û randxuriyê. Dibe ku pêdivî bi sîgorta û fonên erdhejê hebe, wekî amadehiyekê ev pergal dikarin bêne sazkirin. Lê ji rewşa heyî baş tê fêmkirin ku ev kar nikarin bi hişmendiya modernîteya kapitalîst bên kirin. Lewra hişmendiya modernîteya kapitalîst bi tevahî li gor ketxuriyê teşegirtiye. Her tim ji civakê dixwe. Ji ber vê yekê jî bi tu hewayî nikare civakê biparêze. Ji bo parastina civakê divê di serî de hişmendî û pergala heyî biguhere. Me got ku erdhej encamên liv û tevgerên lewheyên tewqa lîtosferê ne. Dema ku erdhej tê gotin jî her tim bi awayekî neyênî tê hişê mirov. Lê ya rast pêkhatina şert û mercên jiyanê jî dîsa encama van liv û tevgeran e. Xweza li gor zagonên xwe tev digere. Mirov û jiyana civakî jî beşek ji vê xwezayê ne. Xweza û civak ji hevqut û dûrî hev nînin. Ku mirov bikaribin bi awayekî bi xwezayê re li hevkirî teşe bidin jiyana xwe, dê bikaribin xwe ji encamên erdhejan ên neyênî jî biparêzin.